Razgovaram so direktorot na Institutot za geopolitika, ekonomija i bezbednost od Sarajevo, gospodin Adnan Kapo. Da slušneme što ima to da kaže na nekoliko ključnih prašanja koji se odnesuvat na zemljata od koja dođa za regionot i se razbira za globalni te prašanja. Dobar dan, gospodin Kapo. Kako ste? Dobar dan, dobro, pozdrav vama i vašim gledalcima. Zahvaljujem za ovaj intervju u ovom trenutku koji je izuzetno važan za čitav svijet, a naravno i za naš regiji i za vašu zemlju, a naravno i za našu zemlju. Ja bih da vam postavim nekoliko pitanja izravno i da porazgovaramo o događajima koji su naravno povezani sa regijom, sa našom i sa vašom zemljom. Da počnemo naravno sa najvažnijim političkim događajem ove planete, a to su američki izbori. Izabran je novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i vidjeli smo odmah euforično slavlje Milorada Dodika, koji se nada da će mu biti skinute sankcije, najmanje toga se nada, a mnogi ga smatraju zasluženo glavnim destabilizatorom situacije na Zapadnom Balkanu. Da li on ima takav utjecaj na američku administraciju da mu se skinu sankcije, recimo, i koliko njegovo ponašanje, ovo je ipak još jedno potpitanje, koliko je njegovo ponašanje destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, a naravno i Zapadni Balkan? Naravno, Dodik ili bilo ko iz regiona Zapadnog Balkana ne može utjecati na američku politiku na taj način da bi mogao naglo mijenjati njene odluke. Američka administracija prije svega služi interesima svoje države, a kao što znamo u predizbornoj kampanji predsjednika Trumpa ekonomija je zastupala glavnu temu na predizbornoj kampanji i s tim su bile povezane migracije i druge stvari koje se tiču američkih interesa, a ne interesa nekih drugih. Ako uzmemo glavni slogan američke kampanje America First ili Amerika na prvom mjestu, onda i sam predsjednik Trump je rekao čime će se rukovoditi kada su u pitanju međunarodni odnosi. Dakle, sve ono što je u interesu Amerike, makar je tako obećavao svojim glasačima i američkim građanima, bit će na prvom mjestu. Sve ono što se ne uklapa u te interese, naravno, neće biti ni razmatrano. Ili će mu biti posvećena sekundarna ili tercijalna pažnja. Dodik se naravno nada skidanju tih sankcija, ne mislim da on može utjecati na to, vjerovatno računa na svoje veze sa Orbanom i možda sa nekim drugim liderima u Europi koji bi mogli posredovati za njega da mu se uklone sankcije. Međutim, ono što je važno da vaši gledalci znaju, te sankcije su uvedene ne samo Dodiku, nego bilo kome su uvedene na osnovu određenih razloga. Da bi se ukinule sankcije, prvo se moraju ukloniti ti razlozi, a kad je on u pitanju, to je antidejtonsko djelovanje, korupcija, protivljenje NATO u Europskoj uniji i tako dalje, to je čitav niz razloga zbog čega su sankcije uvedene i kasnije pojačavane. Njegova izuzetna blizina sa Moskvom. Izvinite, molim vas. Njegova izuzetna blizina sa Moskvom. Pa u ovom momentu mu to može samo otežati stvari. Sada, da li će se američka politika sa Rusijom mijenjati? Ne mislim da on može biti za tim stolom, odnosno teme koje njega interesiraju da mogu biti za tim stolom. Amerika ima puno važnijih stvari, to je odnos prije svega sa Europskom unijom i briga za njenu bezbjednost, što je u dokumentima, osnivačkim dokumentima NATO-a, pa onda rješavanje rata u Ukrajini, znači razgovor između Amerike i Rusije, pa tek negdje u nekim tačkama puno niže možda može doći Zapadni Balkan na temu, međutim Dodikova igra sa Moskvom njemu u tom slučaju otežava situaciju. Ali naravno njegovo ponašanje politički već godinama destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, a tim i Zapadni Balkan. Kako njegovo ponašanje u buduće može se reperkuirati u tom pogledu?
Dijelom smo odgovorili na to pitanje, jel, u prvom dijelu. Kao što znamo, Dodik, kogod prati ozbiljnije politiku, Dodik ne može imati takve nastupe i ne može se tako ponašati prije svega bez pomoći Beograda, a onda indirektno i bez pomoći Moskve. Kao što znamo, on ide i sam, ima razgovore sa predsjednikom Putinom. On je u tim odnosima naravno više resurs u rukama Moskve nego što je partner. Jel? On svojim ponašanjem destabilizuje upravo zbog toga što se protivi ulasku Bosne i Hercegovine u NATO, a to je slijed srbijanske politike. Nije to samo iz njegove glave. Kao što znamo, na Zapadnom Balkanu Srbija je jedina država koja želi da bude član Evropske unije, ali ne i NATO-a. A Bosna i Hercegovina je talac tog odnosa, da. Tako. Potencirao sam to pitanje jer postoje podaci da jednostavno u Republici Srpskoj nije samo neka oficijalna razina tog entiteta, već da postoje i paradržavne, da tako kažemo, i paramilitantne formacije, možda čak i rezerve oružja koje nisu u registru federacije. Zato sam i pitao kako njegovo ponašanje i koliko to može utjecati na opću bezbednost, sigurnost Bosne i Hercegovine, naravno u tom smislu i regije. Zato sam i insistirao na to da nekako odgatnemo kako njegovo ponašanje može se odraziti na sigurnost u zemlji i u regiju. On uvijek može izazvati određene probleme, međutim do sada je to još uvijek bilo na nivou retorike. Samo bih htio jedno, ja znam da je to malo zbunjujuće van granica Bosne i Hercegovine, spomenuli ste da nije pod kontrolom federacije, mnogi miješaju državu Bosnu i Hercegovinu, pa onda ima entitet federacija BiH, pa onda drugi entitet. U tom smislu ste mislili na Bosnu i Hercegovinu, pretpostavljam. Ovako, reću vam da je Dejtonski sporazum koji je takav kakav jeste, iako sa mnogim manjkavostima, već 30 godina pokazao otpornost i Bosna i Hercegovina ipak funkcioniše kao cjelovita država sa svim svojim ingerencijama. Naravno, tu je dosta mehanizama na nižim nivoima koji omogućavaju između ostalog i Dodiku da blokira državu i njen napredak i on to radi u svakom momentu kada može. S tim što svak treba računati na to, ta agresija na Bosnu i Hercegovinu se nije desila baš tako davno, mnogi od nas to pamte. Bosna i Hercegovina je vrlo žilavo odbranila i vrlo hrabro odbranila svoju nezavisnost sa ratom od 4 godine. Nije pokleknula pred svim tim napadima kada je tadašnja Savezna Republika Jugoslavija bila puno jača nego što je to danas odnos snaga, kako političkih, tako i ekonomskih. I mislim da upravo iz tih razloga i mnogih drugih kalkulacija Dodik nikad nije krenuo u tu avanturu, a onaj ko krene u tu avanturu sigurno to neće proći tako mirno kao što on govori mirno razdruživanje. To je jedan aspekt. A drugi aspekt što bi vaši gledalci možda bilo dobro da znaju, Bosna i Hercegovina samim potpisivanjem Dejtonskog sporazuma je stavljena pod sigurnosnu kontrolu NATO-a. I imate ovdje jedan izraz, ako Bosna i Hercegovina nije u NATO je ipak u Bosni i Hercegovini. I prema tome da bi se krenulo u tu avanturu, to je puno kompleksnije nego što je to retorika kojom se služi Dodik ili bilo ko drugi. Da se vratimo malo na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Koliko će promjena administracije u SAD-u kao i agresija Rusije na Ukrajinu, koja još uvijek traje, kako znamo, imati impakt na Bosnu i Hercegovinu i naravno regiju? Opet ono što mi možemo predviđati jeste samo na osnovu onoga što se do sada dešavalo. Budućnost ne možemo predviđati, ali možemo iskoristiti istoriju, u ovom slučaju kratkoročnu istoriju od 30 godina, od kad je Bosna i Hercegovina nezavisna, možemo reći i druge države, i Makedonija, Hrvatska, Slovenija i tako redom.
za vrijeme od kad je Bosna i Hercegovina nezavisna od 92. godine do danas, u Americi se promijenilo 6 predsjednika, od kojih su 3 republikanca i 3 su iz demokratske stranke. Sve to vrijeme Amerika je ipak imala kontinuiranu i stabilnu politiku prema ovom regionu, a ona se mijenjala u onim marginama koliko predsjednik može utjecati na vanjsku politiku, bez obzira ko je bio predsjednik. Prema tome, ono što nas uči istorija je da je taj odnos i republikanaca i demokrata, jer Bosna i Hercegovina je uvijek imala dvopartijsku podršku kada je u pitanju odbrana Dejtonskog mirovnog sporazuma, euroatlantski put Bosne i Hercegovine, multietnički karakter Bosne i Hercegovine, i ja očekujem da će Sjedinjene Američke Države kao ozbiljna država, prva sila svijeta, ostati na tim tračnicama i dalje podržavati Bosnu i Hercegovinu i ukupno region za koji oni vide u njihovim strateškim okvirima da treba da bude dio euroatlantske porodice država. Dobro, da dođemo malo na naš kontinent pa da čujemo vaše preporuke za Europsku uniju u pogledu Bosne i Hercegovine i naravno Zapadnog Balkana. Imate li vaših preporuka sa stanovišta instituta kojeg vodite? Mi svakako imamo stajalište o tom pitanju. Tako. Ja bih rekao to na sljedeći način. Bosna i Hercegovina je višestoljetno multietnička, multikulturalna, multivjerska, ako hoćete, država. Tako. I ono što Evropa teži u posljednjih 80 godina, Bosna i Hercegovina je u svojoj suštini to bila vijekovima, jel tako? Evropska unija je također imala ogromne probleme i u 20. stoljeću i prije toga vodili su se višedecenijski ratovi vrlo često u njenoj istoriji između današnjih saveznika i današnjih država koje čine Evropsku uniju. U tom smislu, mislim, ako se može dati preporuka ili mišljenje ili da iznesem svoj stav, Evropska unija treba da se drži načela koja je donijela samu za sebe. Ona je donijela načela o ravnopravnosti, o demokratiji, o ljudskim pravima i tako dalje i tako dalje. Mislim da treba Evropa ostati principijelna kad je u pitanju i Makedonija i Bosna i Hercegovina i uopšte Zapadni Balkan. Treba ostati principijelna na tome da tako kažem, uvuče ovaj region u svoj sistem Evropske unije, koji se pokazao također, ako govorimo o Dejtonskom sporazumu, tako možemo da govorimo i o sistemu Evropske unije, pokazao se otpornim do sada na sve izazove. Moramo da znamo da su puno veće razlike između i političke, na kraju krajeva i opasnije za svjetski mir i evropski mir, razlike između Francuske i Njemačke, na primjer. I te razlike su prevaziđene i danas ne postoji granica između te dvije države. Tako mislim da iste te principe treba bez ikakvih toleriranja prema onima koji hoće da prilagode Evropsku uniju sebi i svojim nekim lokalnim ambicijama. Evropa treba ostati principijelna, držati se svojih principa i slobodno mogu reći da ih nametne onima koji to ne žele na Zapadnom Balkanu. Jer za Zapadni Balkan jedino rješenje jeste Evropska unija i NATO. Ili da kažem, najoptimalnije rješenje. Ipak su problemi na Zapadnom Balkanu neuporedivo manji od onog ratišta kojeg imamo na otprilike 1000 km odavde, to je ruski agresorski rat protiv Ukrajine. Koje je vaše stanovište o perspektivama ovog rata ruskog agresora protiv Ukrajine? Da li imate nekih projekcija ili predviđanja o tome kako će se to odvijati i kako to utiče na naš regiji i na naše zemlje? Ono o čemu ćemo sigurno svjedočiti, krenuli smo ovaj razgovor sa izborima u Americi i novim dolazećim predsjednikom koji će naredne godine preuzeti Bijelu kuću. Sigurno ćemo svjedočiti pokušajima zaustavljanja tog rata. Međutim, to zaustavljanje nije jednostavno na način da će neko doći uspostaviti mir samo zato što ima autoritet. Naravno, svi će koristiti svoje poluge, pravit će se pritisak i na Ukrajinu i na Rusiju da bi se došlo do tog mira koji je neophodan prije svega za sigurnost Evrope. To je vrlo, vrlo ozbiljan rat koji može da se razvije u raznim pravcima. On se tiče kako sigurnosti Ukrajine, tako isto tako sigurnosti Evrope.
pa indirektno i sigurnosti svijeta, jel? Odatle se može svašta izroditi. Međutim, ja se nadam da će razum ipak prevladati, da će se naći neko optimalno rješenje u zaustavljanju svega toga, s tim što, makar zbog iskustva koje smo mi preživjeli svi u bivšoj Jugoslaviji, posebno u Bosni i Hercegovini, da bi se rat zaustavio, moraju se pomiriti mnogi interesi, ne samo interesi globalnih sila, nego i lokalnih aktera na terenu. Prema tome, tu će biti testirana otpornost i Ukrajine i zapadnog sistema. Naravno, u svakom slučaju doći do mira može doći do mira samo ako je taj mir pravedan, a u ovom trenutku izgleda da je jedini uslov povlačenje svih ruskih trupa sa suverene teritorije Ukrajine. To čini se da ruska strana koja je agresorska u ovom slučaju neće se saglasiti sa takvim opcijama. Tako da je to, kako što ste i vi rekli, dopunski i komplikovana situacija, tako da taj mir nije tako jednostavno reći da se treba postići, jer zamrzavanje konflikta ili zamrzavanje rata neće značiti mir, već će možda značiti još više ratova i nesigurnosti i u tom regionu i uopšte u Europi. Možda imate nešto prokomentarisati u ovom pogledu? Upravo ste potvrdili ovo o čem smo govorili, da je to jako komplikovano, jer možete uzeti u obzir, tu se može modelirati više opcija na koji način bi izgledali ti razgovori. Naravno, mi nemamo sve informacije i teško je doći do toga. Možete uzeti u obzir i to da, recimo, i ako politički Kijev, tako da kažem, je spreman na određene ustupke, pitanje je isto tako kako će se ponašati Ukrajinci, kako će se ponašati vojska, da li će dati podršku za to. Zato je tu mnogo elemenata, a sumnjam da iko može prihvatiti. Možda je teško porediti ratove u Bosni i Hercegovini i Ukrajini, ali ja znam da u Bosni i Hercegovini niko nije bio spreman ni u političkom ni u vojnom rukovodstvu da prihvati da dio teritorije Bosne i Hercegovine pripadne Srbiji koja je napala Bosnu i Hercegovinu, odnosno tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, ali je taj rat prije svega politički upravljan iz Beograda. O tome se i radi, da Putin, makar kako javno iznosi svoje stavove, oni žele da zadrže dijelove Ukrajine, Ukrajina želi da zadrži svoju teritoriju i nikad, kako bih rekao, nikad se ne može doći do pravednog mira. Ni mir u Bosni i Hercegovini nije pravedan, ali ipak bolji nego što je bila agresija na BiH. Dobro, ostavimo vremenu da to pokaže kako će se odvijati. Naravno da naša stanovišta znače nešto, makar i u regionalnom smislu, mada u ovom povezanom globalnom svetu naravno da ima utjecaja svako mišljenje i svako djelovanje. Ja bih da prijeđemo malo na još jedan žestoki sukob koji se odvija također na istoku, Bliski istok, kao i žestoki sukob Izraela protiv Hamasa, te najnoviji razvoj događaja vezanih za Iran i Liban stvaraju izuzetno zabrinjavajuću sliku regije i u kojoj već desetljećima naravno prevladavaju nasilje, rat i, rekao bih, beznađe. Koliko je bliskoistočni rat povezan sa ratom u Ukrajini po vašem mišljenju i kako se te dvije krize reflektuju na Bosnu i Hercegovinu i regiji Zapadnog Balkana? Na prvi pogled to su dva odvojena rata ili dvije odvojene stvari. Međutim, sami ste rekli da Bliski istok već decenijama prolazi kroz turbulencije i gledali smo razne ratove od Iraka, agresije Iraka na Kuvajt, pa onda
bombardovanja Iraka 1991. godine. Zatim drugi irački rat, pa građanski rat u Siriji, danas ovo što pratimo u medijima, tako da je to jedno od tih svjetskih žarišta, politički uvijek nestabilnih, a kao što vidimo i kontinuiranih ratova. Ako uzmemo u obzir da je Rusija već prisutna u Siriji od kad je građanski rat u Siriji, koja je bila na strani vlade u Damasku, tu je involviran naravno i Iran kao regionalna sila. S druge strane imate ovo što ste već nabrojali, rat između Izraela i Hamasa i Izraela i Hezbolaha. Sve to usložnjava situaciju do te mjere da se prije svega svijet boji od prerastanja tog sukoba u opšti regionalni rat, a onda ako se to poveže sa drugim krizama i drugim nestabilnostima u Europi, on može da ode u raznim pravcima. Također, zbog ovih izbora koji su se desili u Americi i obećanja nove administracije da će se boriti za postizanje mira, nadajmo se da će doći do toga prije svega da prestane stradanje civila, a onda da se traže i politička rješenja na tom području, naravno i Ukrajini i tako dalje. Mislim da je ukrajinski rat direktno povezan sa krizom na Balkanu, u kontekstu toga da Srbija prije svega pokušava održavati svoju politiku na dvije stolice, čekajući ishod rata u Ukrajini ne bi li dobila određene koncesije na Balkanu. Nadajmo se da do toga neće doći i u tom smislu nas više se reflektuje rat u Ukrajini na Balkan nego što je to Bliski istok. Bliski istok je čak i opasniji, puno komplikovaniji za neke stvari i može uticati na svjetski mir. U tom slučaju prijeti li svjetski rat u kontekstu rusko-ukrajinskog rata i ratova na Bliskom istoku? Postoje li mogućnosti, izgledi za svjetski rat? Imate raznih autora koji govore i da postoji i oni koji misle da ne postoji. Ono što mi treba da znamo jeste dok ne dođe do konflikta ključnih sila u svijetu koje se polako razdvajaju u posljednjih par decenija, pokušaj uspostavljanja takozvanog multipolarnog svijeta koji je bio nakon Drugog svjetskog rata bipolaran, pa je onda nakon 1991. godine kada je jedan pol rasformiran, to je Sovjetski savez i Varšavski pakt, onda je svijet živio u takozvanom unipolarnom svijetu, a sada se sve više govori o uspostavi multipolarnog svijeta. Sve do tačke dok velike sile mogu naći rješenja, neće doći do globalnog sukoba. Ako dođemo do tačke sa koje se više ne možemo vratiti da se pomire interesi velikih sila, onda možemo svašta očekivati. Nadajmo se da neće doći do toga. Ja se također nadam da neće doći do toga i zahvaljujem za ovaj naš razgovor i ostanimo u kontaktu i suradnje. Naravno da imamo sličnih problema, ali i sličnih prednosti, tako da se držimo naših prednosti u rješavanju tih problema. Sve najbolje. Hvala vama i vama sve najbolje.